Gamwale tomucheni. Mwene hatogu. Ebgambevi abashubuzi babwambera ha mukoro ogtebekanisiwe Mari Foundation ogubira kugenderire kugita abashubuzi abarukoro mataho n'amahango n'abarukoro Isingiro bitubona barienzaro z'Isingiro. Niza kurenza kace akarete bigane yitu twagaruka inyuma kace bakija batubiha tukabatwine importation nungi munonga tukubuza abatanzania abanyarwanda abarundi abazayire ne twatwine abantu binji abakutugura hebintu hatwatweta kontina nyoganje omumwezi gumwe kandi ta kontina 3 ahareni hata abantu baje bagenda babanya ngo bari yakubi bakamabitu babanya ngato babakutebakashasha umushoro muteze mukabiri hatwatereze mukabiri z'abanyinji hati ya Maria bakuriya bigukamisho bishimi tukatwine nanke katwine poti zitu abachito tukuzagura kuriya kandi tutwine poti hati bari yabo bashubuyoka cyo musoro uri customer wona yagerata yirukanga hati babereka kontine no mukwezi numare myezi 3 banakoreka kontine ngena mponto tunguka aba bahabwirwe kore vina byo kwegita ahabo kuba nabyo nibija kubahwera kanye ninka factory zanje z'amandazi n'imigati gupakinga moto wines ibintebyo ahabw'emishoro no gutaba cooperative n'abashubuzi cikandetera nago nico kwa president Museveni na yeta omuntu investor wagwire amukwatira ko abasajja barabana bandi ko kabo kugira ngo intobyo bemba batakumenya kusubura umusubuzi yako no shangu no bushema ni atari kumenya kubara Lilian Ruteraho or RDC wa Kikagate kandi biraryo mjenyi mukuru ahabwira abashubuzaba ngo kwano gamba ba revenue mureke kubatina no kubatwara hare no kubiriza hare mwamurya abashubuzi mubashike hihi nabo babashike hihi mwakoragana nangwa no hakuba kweshabi numuraka kucishobora gasha kwa Ruth Nuwamanya.